Najveća riznica bogatstva u Hrvatskoj svakako je more. Što se nalazi pod njegovom površinom, teško je reći, no zato postoje Mornarevci, koji uvijek nešto nađu. Tako su ovdje na Braču pronašli novi podvodni arheološki lokalitet. Milju od Sutivanske obale na dubini od nekoliko desetaka metara, već gotovo 2 stoljeća nakon brodoloma u pijesku ukopan je antički teretnjak, koji je prevozio dovršene i nedovršene sarkofage. Odakle se otisnuo, kamo je krenuo, tajna je koja se odmah nameće, a koju treba tek otkriti. Jedno je sigurno, pramac nije bio usmjeren prema Braču, nego sjevernije. Kada se ispitaju izvađeni uzorci kamena i drva, tajna će se jedna po jedna početi otkrivati. Mi smo bili prvi par, tako da smo imali sreće, nije bilo previše mutno. Mislim da smo uspjeli napraviti to što smo nas dvoje trebali napraviti, završiti iskop u sondama, a iza nas će kolege nastaviti sa dokumentacijom brodske konstrukcije koju smo mi sad do kraja otvorili. Dole se nalazi antički brodolom sa teretom kamenih elemenata. Među njima ima nekoliko sarkofaga, stupova i raznih kamenica. Što se tiče Jadrana, ovo je jedan od 3 takvih brodoloma. Drugo 2 se nalaze, jedan se nalazi kod Mljeta, kod jednog malog otoka Veliš koji se zove, a drugi se nalazi kod otoka Jakljana nedaleko Dubrovnika. Takvih tereta, tih kamenih sarkofaga u Mediteranu i nema puno, tako da je na neki način ovaj brodolom vrlo zanimljiv i vrlo na neki način poseban, jer takve stvari nema baš puno. Iako je brod prepun kamenog tereta, to jest dovršenih i poludovršenih, pa čak i samih kamenih kocaka za buduće sarkofage, arheologa je pak najviše zadivila najmanja kockica na brodu, slučajno pronađena u jednoj keramičkoj posudi među muljem. Predivan jedan nalaz koji je sada upravo izašao, to je kockica za igru koštana, koju su mornari na ovom brodu koristili da prekrate vrijeme u dugim plovidbama. Evo, to je sad upravo izašlo, evo, za kameru. Ali s obzirom da su potonuli, vjerojatno im se okrenula na ovaj broj. Pitate se kako je došlo do ovoga otkrića. Mornarevci će reći vrlo jednostavno. Već desetljećima iz ovoga kluba izlaze pravi zaljubljenici u more i sve ono što se krije ispod njegove površine. I ti isti zaljubljenici čim nešto pronađu, odmah to prijave klubu, a klub arheolozima. Tako je jedan sutivanski zaljubljenik, inače Mornarevac, prošle godine roneći, naišao na nešto čudno. Izašli smo na teren i utvrdili smo da normalno sa našim ronicima koji su educirani kao arheolozi, utvrdili smo da se radi o nekoliko sarkofaga i komada vrlo neobičnih. Normalno išla je prijava kao jedna u nizu do sada prethodno i mi smo lani u jesen krenuli, pokušali smo nekoliko navrata, ove godine radimo konkretan zahvat, odnosno kolege iz Hrvatskog restauratorskog zavoda, išli smo na iskope, znači mamutiranje da se utvrdi ono što su bile dileme od početka, da li je brod ispod. Bili smo uvjereni da je, ali sad imamo i dokaz da je. Znači ovo 6. dan da smo prisutni na ovom lokalitetu, obzirom da nedostaje sredstava u Hrvatskom restauratorskom zavodu, odnosno u Ministarstvu kulture, morali smo skratiti ovu akciju koja je bilo potrebno da traje puno duže i da se ovaj lokalitet sredi, jer bi bio vrlo, vrlo interesantan za vođenje gostiju na ove lokalitete ronjenja. Sve će ostati dole. To je isto plan da to sve ostane dole u skladu sa konvencijom UNESCO-a iz 2001. da se svi ti podvodni arheološki nalazi ne poremete, da ostanu kako i jesu. Kako je taj brod potonuo dole, da tako i ostane. U hrvatskom je podmorju, prema podacima Ministarstva kulture, 400 arheoloških nalazišta, od kojih je 100 registrirana. Od podmorske arheološke građe najviše amfora, zbog plovnih putova duž istočne obale Jadrana, u grčko i rimsko doba. No podosta su istražene i olupine posebno iz vremena Prvoga i Drugoga svjetskog rata.